Pomaže Bog svim prijateljima i gledalcima, a dušmani šta misle to nek im se i vrati. Ovo je emisija u kojoj pričamo ono što se drugi plaše i da pomisle. Da podsjetim zbog onih koji se tek sada priključuju ovom kanalu, ja sam Nemanja Nikolić, urednik i realizator ove emisije i jedan od osnivača Srpskog književnog kluba iz Banja Luke i Trebinja. Živim u srpskoj kući, na srpskoj zemlji i u Srbiji i van granice Srbije. Govorim ono što smatram da je potrebno reći. Za ovu priliku, pošto je ovo novi ciklus, želeo sam da malo promenimo ambijent. U sledećim emisijama radit ćemo kao i do sada. Prošle sedmice smo završili ciklus emisija Tajna Svetog Save, koja je u stvari digitalno predstavljanje istoimene knjige. I možete ih pogledati na ovom kanalu iz delova kako su izlazili redom. A za one koji imaju više vremena pripremit ću sve te emisije u jednu, ako je tako nekome lakše da gleda i prati. Sledeći redovni ciklus emisija će takođe biti predstavljanje knjige koja se zove Principi kontrole uma u srpskim zemljama, a koja je zapravo nastavak na knjigu Tajna Svetog Save, s tim što je ova knjiga još uvek u fazi pisanja, ali prosto želim da upoznam gledalce sa onim na čemu radim aktivno, i tako unapred zainteresujem gledalce i buduće čitaoce kroz ove kratke video forme. Dakle, da vidimo šta je to kontrola uma i kako se zapravo aktivno manipuliše nama čak i kada toga nismo svesni. Tu priču svi znamo, ali je potrebno da se ona naučno analizira, odnosno na pravi način predstavi ljudima, jer oni koji o tome pričaju već godinama po takozvanim srpskim YouTube kanalima, u stvari samo skreću pažnju kroz takozvane teorije zavere i tako zapravo vrlo bitnu i ozbiljnu stvar izvrću, i onda one koji bi nešto i rekli pametno pojede masa ovakvih kanala koji imaju dojave iz duboke države, svoje kanale širom sveta. Znate koje su, da ih ne imenujemo, jer tako bi ih reklamirao, što njima u principu i odgovara, jer prodaju na hiljade knjiga preko stranih i domaćih izdavača koji su u stvari izvođači u službi globalnog kontrolora. Događajima se neću baviti hronološki kroz istoriju, jer ima stvari koje ću vam predstavljati kako mi koja padne na pamet, jer krajnji cilj je da se nešto objasni i predstavi precizno i istinito, a ne da se prati vremenska linija. Prvi događaj o kojem sam mislio da pričam danas je Niški ustanak, koji je za epilog imao smrt vešanjem niškog mitropolita Melentija. Sad vi se možda pitate kakve veze ima narodni ustanak protiv Turaka i smrt jednog vladike sa kontrolom uma. Razloga ima više, ali prvo da se malo podsjetimo istorijskih prilika pre ovih događaja. Dakle, 1459. godine je ukinuta Pećka patrijaršija i potpala pod Ohridsku arhijepiskopiju. Pa 100 godina kasnije, 1557. je obnavljaju braća Sokolovići, Mehmed Paša i Makarije. Svima je lepa ta pričica kako dva potručenjaka, bivši Srbije, eto, setili se mati Srbije, pa drž da joj pomognu. U principu oni su uspeli ono što nije uspelo ni Turcima. Zapravo su pokorili svoj sopstveni narod. Mehmed Paša je tako reći bio moćniji od samog sultana i na porti je govorio srpski, kao što se zna, istorijski. Moć, zapamtite, moć ne dolazi samo od novca, već i zbog uticaja. To što se dogodilo bilo je klasično otimanje izvršne i duhovne vlasti od srpskog naroda. Danas se, na primjer, Albanci iz najboljih namera trude da obnavljaju i čuvaju srpske crkve. Albanska pravoslavna crkva danas pohranjuje mošti Svetog Jovana Vladimira, prvog Srbina koji je postao svetitelj. Zašto to rade? Tako brišu sećanje na Srbe. Tamo Sveti Jovan Vladimir nije Srbin, već je Sveti Jovan od Elbasana, iz grada Elbasan, svetac, dakle Šiptar, tako ispada. Isto to su uradili i braća Sokolovići. Obnovivši Pećku patrijaršiju, nisu doveli Srbe za vladike, već koga?
pa našu braću Grke, odnosno Fanariote. I baš su nam pomogli Sokolovići. Grčke, odnosno fanariotske vladike su srpski narod razduhovili i uništili poverenje u ono što je održalo srpski narod pod turskom okupacijom, a to je svetosavlje. Imamo zapise da su se ponašali nedostojno fanarioti, napastovali žene, čak i bili ženjeni, imali decu potpuno javno. To im je i bio zadatak, dragi moji. I postoji naziv za tako nešto i spada u domen genocida. A naziva se kulturocid, etnocid i u suštini to je ono što nam se i danas događa. Da sad premotamo do pomenute Niške, odnosno Melentijeve bune iz 1821. godine. O mitropolitu Niškom Melentiju se zna malo, ali za našu današnju priču sasvim dovoljno. Naime, on je poreklom bio, a šta drugo nego Grk. Da vidimo sada još neke događaje pre i u samo vreme ustanka. Naime, iste godine počeo je takozvani Grčki ustanak, koji je imao za cilj oslobađanje Grčke od Turaka i samostalnost Grka. Sad tu ima nekoliko začkoljica. Prvo, grčki etnos kao takva odrednica u to vreme nije postojao. Već se, kao i Albanci, razvija kao i Ustašija, agresivnije odmah nakon Prvog svjetskog rata i sistematski svi oni progone Srbe sa naših vekovnih ognjišta. Takozvane grčke patriote u ruskoj Odesi osnivaju društvo Filiki Heterija, odnosno prevedeno prijateljsko društvo, sve neki vred drugovi. Zna se, na primjer, da je Karađorđe nakon bekstva iz Srbije pokušao da stupi u kontakt sa Bonapartom, ali to propada te on ide gde nego u Rusiju. Živi u okolini Odese, gde biva vrbovan vremenom polako u društvo takozvanih grčkih rodoljuba Filiki Heterija. A zašto takozvanih? Pa zato što je to Filiki Heterija slobodno-zidarska organizacija, ili ti narodski rečeno masonerija. Član te organizacije bio je i ruski car Aleksandar. Šta će sad ruski car sa grčkim masonima? Svi su oni u stvari želeli da slome Otomansko carstvo, ali isključivo radi svojih interesa, a ne da oslobode narod. Jer narod je kao i uvek bio instrument u rukama moćnika, jer jednostavno tada nije bilo toliko ni knjiga, ni interneta kao danas i bilo je vrlo lako manipulisati ljudima koji su neupućeni u svetska zbivanja i lične interese vladara za resursima. I na kraju narod uvek bude topovsko meso, a velike vođe trkom beže iz Srbije u majčicu Rusiju. Car Aleksandar je želeo da preko grbače srpskog seljaka slomi Turke i tako izađe na topla mora i za to mu je bio potreban Karađorđe, koji isto tako kao i njegov narod neupućen u velike svetske igre. Ali to nije bio slučaj sa knezom Milošem, koji je svo to vreme učio na svojim i tuđim greškama. I ovdje moram napomenuti da nisam ni za kneza Miloša ni za Karađorđa, samo vodimo polemiku šta je ko radio. Tako, heteristi i Rusi švercuju Karađorđa preko granica i on ulazi u Srbiju. Miloš ga hvata i seče mu glavu. Da ubrzamo to malo. Ako je to uopšte istina, jer postoje dve verzije. Jedna je ova pomenuta, da ga ubija njegov rođeni kum, Miloš, a druga je da se usput predomislio, odustavši od toga da pomogne heteristima i ruskom caru, pa ga ubijaju Englezi i o njima kasnije. Miloš strašnim naporima dejstvuje mir za Srbiju, a ovi opet žele da pale narod da gine, i to opet za tuđe interese. Rusi sa jedne strane utiču na Portu da ispune svoje obaveze prema Srbiji, a sa druge strane organizuju ustanke širom Otomanske imperije preko sitnih poslušnika koji će za šaku srebrnjaka prodavati sopstvene narode. Sve je ovo, dragi prijatelji, kontrola uma.
Jer nama u školi pričaju jedno, na fakultetu drugo, u životu treće, a sve sa ciljem da prikriju svoje interese. Odnosno da pokriju stvar borbom za slobodu, da rob misli da je slobodan, jer takav je rob najbolji rob. Da li znate kako glasi moto Filiki Heterije? Sloboda ili smrt? Jer vam to zvuči poznato. Razmislite o tome. Svi ti silni carevi, ruski carevi iz majčice Rusije, su od kraha prve dinastije Rurikovića na ovamo Nemci, Franci, Englezi. Znači poreklo, uglavnom Nemci. Petar Veliki Nemac, zato je uništio Rusiju. Romanovi Nemci si komplet. Samo da bi postao neko ruski car, recimo Nikolaj, on samo po protokolu uzima pravoslavlje i rusko ime. Isto kao i nedavno preminuli engleski princ Filip koji je od Karađorđevića, sa majčine strane, pravoslavac, ali morao je da promeni veru zbog protokola, kada bi uzeo titulu. I da dođemo sada do te niške Melentijeve bune. Taj niški vladika, odnosno mitropolit, Grk, počinje da pali narod da ustane na Turki. Narod to naravno odbija, a u Niš u to vreme drži, znači upravnik je Ali Paša, čuveni i veliki zlotvor. Na posledku Ali Paša i vladika Melentije sklapaju tajni savez sa ciljem da se pobiju svi niški muslimani i tako u stvari natera Portu, Tursku, na odmazdu nad srpskim stanovništvom, da bi zapravo Srbija započela ustanak. To je, dragi prijatelji, takozvano bezstrukturno upravljanje. Znači ništa se ne događa slučajno. Kažu raspala se Jugoslavija. Nije se raspala Jugoslavija, nego su razbili isto onako kako su i napravili. Kažu odcepilo se Kosovo. Nije se odcepilo, nego su go zauzeli teroristi. A naši na to prećutali kao da su ovi zauzeli jednu šljivu. Sve se to radi planski godinama unapred. Kažu poskupelo gorivo. Nije poskupelo gorivo, nego je tamo neki mali čovečujak odlučio da od danas gorivo bude skuplje. Isto tako i Melentijeva buna. Nije se ona desila, ona je bila planirana 10 godina unazad. Zato i nema puno podataka o episkopu Niškom jer je zametao tragove. Brisao knjige, palio knjige. Sami Turci su saznali za ovu zaveru i rešili da spreče pokolj koji su isplanirali buđavi Grci Fanarijoti uz rusku pomoć. Husein Paša Gavanzoglu, znači potonji beogradski vezir, piše tadašnjem beogradskom veziru Marašli Ali Paši i kaže, citiram, pređašnji Muhafiz Niša Ali Paša, Muhafiz je upravnik, ne hoteći da miruje, načinio je savez sa niškim mitropolitom pa je potajno noću održavao sastanke i krojio planove da, sačuvaj Bože, istrebi narod muslimanski u Nišu i na taj način da visokoj carskoj vladi i večnom carstvu naturi na vrat jednu veliku brigu. Pošto sam najsavesnije ispitao stvar, pogubljeni su pomenuti paša, rečeni mitropolit, dvojica sveštenika i 2 ćafira. Završen citat. Dakle, morao je ni kriv ni dužan Turčin Husein Gavanzoglu da spasi Srbe zbog vladike grčkog špijuna i pomahnitalog Ali Paše koji je onako otimao decu, a pogotovo žene u okolini Niša i tako non stop terao narod na pobudu. Husein je lepo uzeo stvar u svoje ruke, pa je Ali Paši odsekao glavu i poslao je u Stambol, a niškog vladiku, mitropolita, obesio preko puta Niške tvrđave i tamo ga ostavio da visi 3 dana svima na opomenu. Vladiki je navodno bilo nuđeno da pobegne te noći kad je uhapšen, ali on to odbio žaleći zbog turske odmazde,
a koliko su bili smireni i poneli se junački, moji nišavljani prilikom vešanja. Zapisano je da je Dželat tada rekao: šteta što nisu muslimani. Zapamtite, ne smiju da vas zaslepe preko religije, jer tako se ljudi dele. Zbog toga je religija i izmišljena, a vera u Boga je nešto drugo. I sjetite se, dobri moji, da imate komšiju muslimana, komšiju katolika i tako dalje. Kad je centrima moći trebao unipolaran svet, izmislili su socijalizam, to jest komunizam, pa kad su im trebale podele, ponovo su dozvolili ljudima da veruju svako u svoju religiju. Ja ne zagovaram ekumenizam, samo želim da vas podsjetim da su nas poslednji put zavadili 1991. godine po verskoj osnovi. Stradali smo i mi i oni, a zaverenici, naravno, kao i uvek, trljive ruke i broje pare. Ovaj čin iz Niške bune, dakle, čin Huseina Gavanzoglua, potonjeg beogradskog vezira, je herojski i svetal i treba da se uči kao dobar primer iz etike, gde on, da ne bi navukao bedu i bes i kletvu na svoj narod, spasio tuđi narod, odnosno naš srpski, tako što je pogubio lepo zaverenike i sa jedne i sa druge strane, ponizivši i niškog, grčkog vladiku, Melentija i turskog Alipašu. Na kraju svega toga, u Nišu se nakon oslobođenja od Turaka diže spomenik Melentiju kao mučeničkom vladiki i za još par popčića, umjesto na primjer Milošu S. Milojeviću koji je Niš i oslobodio od Turaka. Otkrivanju i osveštenju spomenika je prisustvovao lično regent Aleksandar. A koje organizacije on bio član? Pa isto koji Melentije, masonski. Što se kaže, ruka ruku mije. Sad, lepo bi bilo da vam dam izvore. Znači, Stojančević, društveni i ekonomski položaj Srba u vreme grčkog ustanka, istorija srpskog naroda, 3. izdanje, Srpska književna zadruga, Beograd, 2000. godina. Pismo Husein Paše, beogradskom veziru, znači, koje je pronašao srpski etnolog Gliša Elezović u Narodnoj biblioteci u Beogradu 1930. godine, preveo ga i objavio prevod. Objavio ga u radu pod nazivom Niški mučenici iz 1821. godine, prema podacima za našu istoriju, politika, 3. novembar 1930. godine. Andrejević, revolucionarna delatnost tajne niške organizacije protiv Turaka 1821. Leskovački zbornik 1975. Isti autor, Spomenici Niša, drugo izdanje, Prosveta, Niš, 96. godine. Milićević, Kraljevina Srbija, Beograd, 1884. I rad Nebojše Ozimića, Melentijeva buna, doprinos niškog sveštenstva grčkom ustanku iz 1821. godine. Ovakvih primjera iz istorije je mnogo. A danas sam odabrao ovaj događaj za početak ciklusa o kontroli uma, kako bi vas postepeno pripremao za ono što će uslediti. Ići će jedna emisija iz istorije, pa druga koja će objašnjavati konkretan proces kako se na čovekom vrši kontrola uma, uz primjere iz kliničke psihologije i neurologije. Do sljedećeg viđenja, budite spokojni i znajte da su uvek oko nas snažni, čiji je zadatak slabosti slabih nositi.